Nggih, sampun. Sane kaping kalih ring prasida memargi ring dada niki. Inggih durus memargi. Jero mangku durus ngestawa ya. Nggih, sampun. Kaping untat Bapak margi ring pengulapan ring siwa dwaro. Inggih durus memargi. Jero mangku durus ngestawa ya. Nggih, sedurung ing kemargan pemuspan, mangkin kiring jangka pendumun serana pemuspan duwene sekap penekon dolar dupa. Nggih, asap nerien karo kalih raris mungah nunas pengerwakan dan ide Sang Hyang Widi. Raris mungah, jero mangko durus ngestawa ya. Nggih, dodon. Semas lanturnyane mesrane wonten sekar petang, pangajap ring Sang Hyang Siwa Raditya lan nas upa saksi. Nggih, asap riyen naris munggah. Jero mangko durus ngestawa ya. Nggih, dodon. Semas lanturnyane mesrane wonten kewangen dan kewangen sekar jangkap kangkang. Pangajap ring Suwana Rajapati sampun ida melinggih ring yoganida mandoledang ida mopijo kerajaan sareng sami. Nggih, asap riyen naris munggah. Jero mangko durus ngestawa ya. Nggih, dodon. Semas lanturnyane malih marsana untuk kewangen dan kewangen sekar jangkap kangkang. Pangajap ring sesunan sami sane melingkar riki ring kayangan Rajapati. Iki asap riyen naris munggah. Jero mangko durus ngestawa ya. Nggih, dodon. Peralinan sembah sawah puyung atau Pramo Sukma lan Pramo Santi. Nggih, asap riyen naris munggah. Jero mangko durus ngestawa ya. Nggih, dodon. Nggih, jero mangku titiang nunas ayah-ayah duwene nunas jan ide Betara Tirta lan Wijaya niki. Kira.
Penyuyuk pandan penyuyuk ni kan? ampun mereka kentan ampun mereka kita